Aku keluar malam-malam hujan guys. Nah, suamiku butuh mouse. Sayang kami. Kami. Apa ya? Wow. Hujan-hujan. Malam-malam hujan-hujan. Aduh. Have. Ada anjing guys. Aku takut. Aku jalan kesini aja. Anjing. Anjing lagi. Asalkan. Kita harusnya berangkat. Akhirnya kita sampai di Migros, guys. Aku nyampe walaupun harus basah-basah hari ini, guys. Kita lihat aku mau apa. Banget guys, aku nyari susu. Aku cari ada Yupi guys. What? Okay. Milo, I think we can buy like this because I eating with tea, You can. but I not want. What have in there? Milo, This is in here, all Yeah. thing here. 1 kilo. No, This is two 2 kilo. kilo. Is too much. So this I want this. okay. Sayang, Huh? I need to buy milk. Milk, yes. Nah, ini tuh namanya bu. Eric, come before like this. All of people. Finito. People. Yeah, you understand why I buy 20 liter? Nah, ini tuh bulgur kayak beras gitu, tapi rasanya beda. Where is me? In there. Nah, ini beras normal. Nih, ini tuh di sini tuh kayak beda-beda guys, kayak misalnya ini kayak gini bentuknya, ini kayak gini, ini lebih besar kayak gitu tuh. Ini ada kayak beras basmati gitu guys. Nah, ini tuh buat sup, sup-supan.
Ini berapa? Nah ini tuh coba guys, bersup-supan, cuma nambahin air aja dan finish. Ini terigu. One horse, much start. Ini gede banget guys. Milo, this is for me, okay? Okay, I'm not touch your snake. What the fuck you can eat here? Ini ukurannya gede, kurang lebih berapa sih? Nggak tahu deh. Gini. Kacang-kacang. Udah beres. Kalian mau tahu nggak kita belanja? Aku cuman beli satu mos, satu Turki sekolah, Milo, I fuck ciki. or lucky. Rainy stuff. Ya, Tamam. 3 ciki, terus satu Milo. jelly. Even mouse, we only payment 350. This here too much expensive, but we not chance. This fucking this market not selling mouse. Okay. And Not forget. in here have more flour. Huh? Flour. Yeah, flower, yeah. Ah. Electrician gone. We cannot washing my. Di sini Milo. cuman beli itu aja. Kalian tahu berapa? Kita ngeluarin kurang lebih 200.000. Enggak deh, 100 lebih. Ini tuh totalnya 400. Oh ya, 200.000 guys. Sayang, this is real? You? Oh my god. This is white rose. This is red rose. Oh. This is pink rose. Tahu nggak, di sini banyak banget bunga. Always pink rose. Can we coming here when Yeah, Milo. Afternoon? If you confident yourself, you can come in morning. No, I want to go with you because always have Okay. dog. Tomorrow, when I come company, we come here, okay? Oke. Ini tuh indah banget guys, asli. Itu baru keluar. Lihat. Ini tuh pink. Oh my god, itu pink semua guys. Ada putih, ada pink, ada merah. Kalau pagi-pagi pasti cantik. Sayang, Come in. Dark red rose. ini merah. Sayang, in here nobody selling. In Indonesia, if like this already selling. What's it, Milo? This is Turkey. Itu cantik banget guys, asli. Aku baru udah 5 bulan di sini, nggak pernah keluar rumah. Sekalinya keluar rumah, Red pink rose. Yellow Iya. rose. Oh my god, this is really beautiful. Yellow rose. Oh my god. Tomorrow we coming here, okay? Okay.
Huh, light pink rose. Light pink. This is normal pink. Milo, look at that backside, yellow, front, pink. This is another. Sayang, if someone metik like this, tak, no problem, cannot. You can do, but only 1, 2, 3. If too much, all people agree to you. Oh, Because this rose from government. ah, Yeah. sayang, I think I want to. But we already have rose in. Ah, this is purple. Ini ada warna ungu, guys. This is purple or pink? Purple. Bener guys, aku nggak bohong, itu Big cantik-cantik. purple, not open purple. This Asli nih guys, cantik-cantik. Besok aku mau kesini lagi. Nanti besok bakal lebih jelas ya lihatnya. Sayang, I need to careful. This is Moscow. Moscow water sea. For updates. Yeah. This Moscow near, too much near with us, but only have men. Girl not. Girl no. Tuh, lihat guys, cuman segitu doang, 200.000. Itu tuh cuman isinya cuman satu mouse, satu cola, 3 chips, sama jelly. 200.000 guys. God, Also mouse. mahal banget. Kita jalan-jalan. Jadi aku nggak nyangka bisa jalan malam-malam, karena dia tuh bilang, sayang aku mau beli mouse karena mouse aku udah rusak. Ya gimana nggak rusak, orang dia banting-banting. Terus aku bilang besok aja pagi-pagi, lah dianya nggak mau. Ya udah, kata aku bilang kalau misalkan nggak mau ya udah nggak usah beli, tapi aku mau beli sekarang. Ya udah deh, kamu mau beli apa? Aku bilang aku nggak mau beli apa-apa. Ya udah, aku mau pergi, aku bilang begitu kan. Jadi kita pergi berdua, dan ternyata apa? Hujan guys. Hujannya gede guys, lumayan gede sih kalau untuk ukuran Turki. Tapi kalau untuk ukuran Indonesia enggak ya, kayak cuman rintik-rintik gitu doang. Orang Turki mana tahu hujan gede. Di sini mah nggak ada hujan gede, cuman rintik-rintik doang. Sayang, you not see payung in there? Payung? Payung, What payung? umbrella. No need. Need you? No need, yeah? Why? What? Why I need? For rainy. Huh? Akhirnya nyampe. Why this lamp not working? I don't know. Akhirnya guys nyampe, dan ini udah malam jadi nggak kelihatan. Guys, cuman 3 chips,
Oh ya, ini susu 1 liter, jelly, mouse, sama cola. 200.000 guys, nih lihat. Tuh lihat tanggalnya, tanggal 30 bulan 4. Nah, 200.000. Menurut kalian ini tuh worth it nggak sih? Menurut aku sih enggak. Nah, jadi gitu jalan-jalan malamnya. Menurut aku itu mahal banget guys. Kalau di Indonesia kan nggak segitu mahal ya, meskipun aku nggak tahu sih harus berkomentar apa. Tapi yang pastinya aku pengen cepet-cepet dia pensiun, karena kalau dia pensiun nanti tinggalnya di Indonesia. Bye bye. See you in my next video. Nanti aku mau buat lagi vlog ya guys. Bye bye. Happy for watching. Enjoy.